Sir, akhoi January ki tang tarama thoida phongba nukti ki phongba che phong aina move tawjari ba rule 77 calling attention sigi disa sana leipa ki che phong haiba tare maduda samaina leiba sa Leimakhong power plant ki Europe heavy fuel kanto sabal ki khongda atat akham leitana centharak padagi miyam mi paina khre haiba si report to basa aduna sigumba akhoi gi yamna kari haini mi painingai oiba sigi kaino si kari leibge khangning na ai mosan si move tawjaribni sa akhoi khuding bangna khange sa haugi ba chahi 2005 ki akhoi October ki tang manga da matam mamagi Leikhrabra president Bharat ki APJ Dr. Abdul Kalam na akhoi gi Manipur praja miyam da sinaramba adugumba heavy fuel ni sa megawatt kuntha trup putokpungam ba heavy fuel power project se sar chahi 19 lon se akhoi leitre karai di maming taru draba haiba tare leiru bani kawru bani sar adubo handak ta hairi ba power plant asidagi akhoi gi heavy fuel centharak tuna kanto sabul lomda leiba miyam da yamna mi painagi ba adagi ama thokibdo sa masi sanglaba chahi mayam ama yuraktraga handakta yurakhrisi matau karmaina tawbuno haibasima khangningi thodok adu sar akhoi gi human rights commission gi team amana su akhoi gi chatlaga yengjanba leigre yengjanbagi khongchat adu gi sar pau phongnarakpada pipe tu kanagumba kharana yaikhai khibani haibagi pau phomura sar akhoi thengnakre aduna ina tension jarabada akhoi honorable members Sri Lokeshona su motion sida yaubi bani na tension jage lengak tagi sar aina khangjaningi se yuriba natraga kanagumba kharanda akhoi gi tampak ta khundariba akhoi maitai haiba tare sokol sida awaba pige haidana thawoina madu yan khairam-bra haibasima ai government gi side khangningi thaudoksing aduga mari leinana sar FIR lokhatpa Leikhrabra kana phaba leire aduga sar aina tajakhibada leinga ki awangba committee ama semkhubudugi madugi report natraga finding adu pikhala abra haibaduma foreign minister na thambiu sigumba thaudoksi sar makha tana thoktananaba masi thinganabagi kari thabak lokhatpa leirabage aroibada sa fact finding committee gi report to karigumba leiba taragadi copy amatang phanganbiba yabra sarna matam khara pibi thachari thank you sir sigi under rule 77 rules of procedure conduct of business simbaka daina calling decision sei second akoi gi ani suba sing tawjabani hariba akoi honorable ai sena me mana kutpi gi base yamna aidi chume khallaga isu yaujabani masida masi tawiba thabak din natabane maje chap chana thidok pire haraga honorable speech to honorable leader hospital jing je chap chana thidok pire haraga makha tan amana tawdana na ba tahu natragadi masigi khoi nungsinaba chang adagi mi paibe chang amati wang khalakani aduna khoi iril tore mathakta su thauni khangda ba ising khangda hak khudak to tawna khudak ta ras tongnai sok mona ta ngai haidarak tana kai noi su khangda hai tare adubu saba thakpada hime kanada khoi himin bengda ka bi yaw de report de khabar da tajagre asigumba yamna sireba timing sida humanity da yamna sokpa hingbada yam sokpa masak sidi prithvi da war laba phawda isingda dagi maida dagi khoigi kanu sida di amada health section ka su tawna bote adu pra Manipur to thoi desun dagi ha kariguma misunderstanding thokpani hana lawragasu war makti natabani na masi asumbaji makha tana thoktananaba aina calling decision ai mu tawsi yaujabani aduna masi makha tana thoktananaba honorable leader house ki puning chingjeraraga madu tawbigani haidana ina hariba calling decision ai mu taw yaujabani thank you
ai thamjage aduga akhoi hauji phawda akhoi ngasai point dum chacharage akhoi ngasai mamang da sukuina kaurba thokhidraba podama handak da tholpa chingninga oibadu samana akhoi da same feeling do akhoi da su layedana adumaina thamjage aduna maram oraga honorable chief minister na loina involvement lehenba aduga next ki tang kano da trani thoida akhoi lairiba coast guard ki team ne aduga IIT Guwahati ki team ji asina akhoi gi mafam ji chalan next 11 dana akhoi lairiba Manipur state ki lairiba PACD ki water resources ki aduga akhoi gi lairiba kano environment and climate change ki aduga punamak loinamak chalaga ras tawraga power ki team chalakanda akhoi madure yengchalure aduga akhoi water collection ji tawrakanda akhoi ada thabani masigi test tawranabagi damukta aduga loina hojikti akhoi na ngasai measures mayam ama lokapagi manung sida akhoi remedies oina akhoi lairiba IIT Guwahati aduga ate expert na team na akhoi da mukon recommend torami madudi masigi posi akhoi lairiba tongan ba expert agency ma akhoi engage tawbiraka na masigi thaujing lairiba podamuk singji loina mak lokthokpa darkar lei haina tawbipadagi akhoi na yamna immediately akhoi yamna urgently akhoi cabinet amana approve da akhoi mifam phame har kanda akhoi oil spill combat team mana akhoi OS city na akhoi Pune de base tawama masi OS city asi akhoi lairiba akhoi internationally yam renowned oiba akhoi Indonesia de 2001 de horkhiba kano amani agency mafam khudimuk sandokna akhoi Bharat taju yorkhiba adun yam expert team sina akhoi huji matang sathabi badagi akhoi na akhoi ngasigi report ngasai leibiribra haibada akhoi report si ai sabchana dum thamjarage akhoi kanogi akhoi opposition gi kanogi su lebaki oina su house ti mayam gi oina bi damta aduga committee gi akhoi report lei adu awang thakta IG amagi makhada akhoi honorable leader of house ki home in charge gi akhoi leader kano leadership ki makhada sema committee lei aduga lona na toan department sing gi coordinate akhoi collaboratively thabak tawna bagi akhoi punbagi instruction gi makhada semba team lei aduga lona na akhoi gi ngasai gi IITC akhoi na moin instruction pibada natana akhoi akhoi engage tawi maramdi hairiba mokoina akhoi ngasai lei riba spill akhoi oil combat team se sina tawri punamak singji weather moi phajana tawri bra natraga kamaina tawri ge habisi mokhoi gi mathakta amuk yengchana bagi damakta akhoi sim IITC dum akhoi na engage tawraga adum thammena ai haijage adu ngasai gi akhoi gi FIR report to honorable member da pamagadi ai adum kanu tawjage ai khoi FIR ja ani adum tawi khoi seida aduga lona na akhoi committee ki preventive measure abu akhoi ngasai gi lariba amo hanna yuruktana ba haidana akhoi mafam du da power department dagi akhoi changba yaba music thajel har kana kamaina torkhibno kraira torpno haiba matam da masi akhoi lariba akhoi gi kanu si tanki sigi lakba akhoi gi kanu sings dagi pipe sing si kakthala kanda oil sina magi lambi de sela kanda hariba river kadi yam lap nei tawudabu akhoi gi lairiba river gi mahi oibani na magi akhoi gi lairiba potu river yaw mahi du magi ane madi chendar pas da hona sane na dum mathang tarakpani na ai dumaina thamjage tawudabu masimi hoi kharana kakthalam bane habadagi saindi phange aduga hathau maju Hurange Torgadi Thaudu Pura Sakini Puram Dabagi, Maram Karino Habja, Tawuda Madu investigation, Amatorkanda, hiding a Maputokadam Nina Equin Overhenda, Habudu, Yadabanina Madugi, Makhatsatava, report Legani Hadana, I Tamzage Aduga, Luna, Akogi fact finding report, sit table to you have the Akoi Hariba, Gasagi, Akoi spill oil combat teamgi, Kanosi, Akoi reporter Rupira Krakida. Makoina side visit chalaba matungda aduga lona akhoi IIT gi su my visit ahumlak chalure adugi chu report pirakhre aduna sigi kanosi akhoi punna tang asai table to yo dai dum puraga lakjare no sing speaker gi through dai akhoi honorable member da honaba thamjage seda detail report lona mag leire aduga akhoi buji yamna mi painingai leitre habi porti akhoina haijabadi aina expert maksina traga su expert da akhoi gi report pirakpagi matung ina akhoina makhoi akhoi kanosi water collection akhoi tawbasi sample se akhoi January gi tang 13 ma tawre 23 da ma tawre aduga 15 January da ma tawre aduga 8 February da ma tawre 14 February da ma tawre aduga 27 February da ma akhoi collection si akhoi tawi aduga hariba akhoi gi location effect tori je akhoi na site 1 2 3 4 haidana akhoi na
खाइदुई साइड वन सिना कदाइदनो हाइबा मतमदा अखोगी कांटो साबल लेकाइ जे कोइना साइड वन ना थोली अदुगा साइड टू सिना स्ट्रीम डाइवर्शन एरिया जे साइड टू ना कोइना थोली अदुगा अखोगी साइड थ्री सिना पेडी फील्ड की कांटो साबल एरिया जे कोइना साइड थ्री ना थोंजबा अदुगा लेरिबा साइड फोर हाइना थोली सिना रेसिडेंशियल एरिया खुरखुल की सेबोक लेकाइ जे कोइना थोलगा अखोई कनो तौजबनी अदुना हुजी हुजी अखोइना पाइनिंगा लेतरी रिपोर्ट की मतुंगिना चुम्मे अखोगी लेरिबा 11-1 साइदैदा अखोगी लेरिबा oil and grease की content जे अदुगा लाइबा इसिंग जेदा मिलीग्राम per liter दा अखोगी 8 नि अदुगा acceptable limits ना 0.20 होगदवा सेदा जनवरी की भाव 1 भाव तो वांगामे अदुगे 12 जनवरी दसु 19.2 हेंकल ए नेक्स्ट डे दा अदुगे देन अखोई 15 जनवरी दा मसी की पोजे 100 ए 6.6 दा अमुक लेरे अदुना अखोगी लेरिबा 8 February 2022-24 दगदी 100 मसिना करिगे 100 इनो हाइम मतम दंग सागे अखोगी कॉम्बैट टीम जिना अखोगी थबा होगिबसी अखोई 19 January 2024 दे होगिबे मतुंग दगदी मसिगी लिमिटेड आय 0.20 दा अदुगा 14 February 2024 अखोई लौगिबे पोसिसु 0.20 दा लाखरे अदुगा 27/2/2024 लेटेस्ट ओइन लौगिबे पोटदी मसी कनोसे कंटेंट सी अखोगी ऑयल एंड ग्रीस सी 0.08 लाखरे अदुना अखोई हुजी याम कन्ना अखोई हाउस की दा अखोइना थमजबदा अखोई प्रजा मयाम दा दुगा हारिबा पर्टिकुलर एरियास दा लेरिबा इपुंग खुदिमकता अखोइना मी पाइनिंगाई लेत्रे हाइबदु अखोइना हारिबा रिपोर्ट सिगी बेसिस दा थमजबनी हाइना आइना थमजगे अदुना अखोइ गसाइगी अतोपा अते अते लेरिबा फाबा पुनबगी पोटु दु हुजी फाउदी लेत्रि अदुना मदुदे अखोइ लेरिबा ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस ना होम इंचार्ज ओबनी हेना खंगबिरगनी ना थमजरगा अखोइ गसाइगी अयाम चप मानबा माले अखोइगी लेरिबा अखोइ ऑनरेबल मेंबर श्री लोकेशोरना हाइबी गिबदुसु अदुम लोइ इमान मानबा गाक्तनिना आई शायद अदुम यादरना आई टेंशन जगे सर कोई हुजिकी इरांग सिदा अखोइ प्रजा सिंगसी मिपाइबा सिदा नतबा से इसिंग द हु था पॉइजनस ओइबा थाधरे इसिंग थौरनु गाइबा रियूमर ओइबा अमा ओइबा सिगुम मयाम अमा तौबा अदु सिदी अखोइगी आइना गासाइ ह्यूमन राइट की टीम राइट्स की टीम अमना चटपदा मोइगी करी स्टेटमेंट हाइबा तारे मीडिया रा थेंगजगिबनी थौइना यानखाइगे अदना यानखाइरगा तौरंबा माली हाइबगी अदुना आइना अरोइबदा हाइजनिंगिसे मीसिंगदो बरु चेनबा मीसिंगदो फारे हरगा खरा थुना फारगा बसी तौबा यादेको हाइबम तंग खंगलगदी अतय अतोप तौगेना खलमगसु मधु तौदननबगी दमुता मधु कन्ना होनबियो हाइदना ऑनरेबल मिनिस्टर के अटेंशन ड्रॉ तौजसा ऑनरेबल मिनिस्टर सु डिटेल्स मैम खुम्बीग्रे अदुगा ऑनरेबल मेंबर्स की कंसर्न दु आई खितंग सिगी मतंग से आइसु इन्वॉल्व तौब सुमब्रा हैना आइसु खंजबने नुमितुगी थौदोक तो यामना वेरी अस करे हनी हात यामना पैनिक कोइबा सिचुएशन अमने आई आइंगोंदा फंगबसि नुमिदांग पुंग 9:90 पुंग 9:90 आई स्टिल निंगजंगी मरमदि मदुगी सिंदु याम टेरिबल लोइबा सिन लोइबने पुंग 9:90 ताबस अंगांग अमना इंगोंदा सिगी वीडियो सि उटपन सर गी थाउसी हुजिकी एनोसिगी थाउजी नंग ने तंग सेंधरपस अस अदैदि आइसि लाइबा यादना आई थैंक्स ऑनरेबल मिनिस्टर दिंको अदुगा मदुगी प्रधान एक्स प्रधान अखोगी कांथोगिदो कोदक फोन तौरकान सिटी लेबांग मांगबा तारे मोइगी सिटी मसी सपोर्टेज माले हाइरिबा सिगी थाउ मयाम सिनी इम्फाल तुरेन योग्रगदी लोकताग योग्रनी सिनी मांगनी कमाय तौनी नंग औतोइबो अरैबा नंग कैनो तौरगा जेसीबी के पुथोइन तौरकान ऑनरेबल दिंकू दसु फोन तौरे दिंकू सिगी नंग संगुने संगदबा यारोइने इवन वाटर सप्लाई की मिनिस्टर याइमा आई फोन तौरे अदगी ऑनरेबल मिनिस्टर तौर नोई चंगजलुसी यारो सिगी पोसे आई डाउट आई की माइंड सिंगनबो खर ले मसी मी फत्तबा कांगुन सोइनो होइनी आई कनानो दिखाइ रोइन तौबदगी अदुगी हेक अदु उबदगी दी सर हुजिकी प्रधान जिना अदगी ऑनरेबल एमएलए तौर मोय आदगी कनोसी जेसीबी पुथो काना नियरेस्ट लबुक अमुद थैदौइन मरमदी इसिंग सि सुम सेलागा स्ट्रीम सि यारोबनी कांदोगी नियरेस्ट लबुक अमदगी तो लबुक मपु की कंपेंसेशन हरि दरकार लेबा कोई पीनी लबुक दुदा कोम तौथो अदुगे थाउ थैदोक थिंगजल लोन तौरकाना आई थैंक्स मणिपुर पुलिस अदुगी द तौगिबा अदुगा ऑनरेबल मिनिस्टर अनि हुम संसदना तौरकान सर माइना डाइवर्शन त होरकान इम्फाल तुरेन यहोगदबनी अदुगा लोकताक यहोगदबनी
नाथाय अखोइना करिगुमा कनोदो उरमद्रबा हुजिकी मान वीडियो मचासिदा सोशल मीडिया सिदा थारकपसे अइंगोंदा पुंग निपांग मिनिट निफुसिदा उरमद्रगदी हारिबा थाव मयाम से इम्फाल तुरेन यौरकान मदुई मतुंग लोइना संतोमदना याम साथीबा क्याउसमा ड्रिंकिंग वाटर सिंग कनामिनेट तौर थोंगदबदो आई ईश्वर थागले अदमाय तौगुना सा मदु डाइवर्ट तौहोबनी हुजि लौफमदुगिदो अदगिदी लैबे याददना एक्सपर्ट लोइना कौरे कोस्ट गार्ड करी करी आई थैंक्स ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर मागी नॉलेज तौबदि कोस्ट गार्ड करी करी थारे अदगी कनो IIT की एक्सपर्ट गुवाहाटी दगी थारे तौरकान लोइना एक्सपर्ट मैम यंगलगा कंटामिनेशन लेब्रा लेतब्रा पॉइजनस ओइब्रा ओइदब्रा तौरकान तौबनी स्ट्रांगली कंडेम तौवे सुमी हुजि ऑनरेबल मेंबर कनोना लोकेशोरना पुखत्पिगिबदो याम हाईली सेंसिटिव जोन तौबदबो हुजिकी एरिया सी दि फंग तौरगा लैरबा फंक्शन तौद्र चाही मंगा तारा कुन तौरक्तरमिना जंगल लोय करी वय कोई ही कनो ई मैम जे हौरगा तौरगा लैबा जगन अदुगी मनुंगदो संगगा नेम तौरमिस अदुन अखोय चप चाबा एक्शन अखोय FIR अनि फाइल तौवे चप चाबा अखोय एक्शन लौरगा कन्न थीरी हैबसी हुजिकी लैरिबा सिचुएशन सिदा ताप चंगगा अदु अदा आइना तौबा यादबा खितंग अमसु लैबगी अखोय स्पीड अप तौदबनी अदु हुजिकी हाइरिबा पोसिदी मसी अखोय मयामबु सपोर्टेस नि हाइबसी मदि आइगी ओइबददी एक्सपर्ट न करी हाइबनु खंदे आइगी ओइबददी आई चामा चिंगनरे अदुना हुजि मदु अखोय हाइरिबा मफमदु पुरा अखोय हुजिक लोइना कोकथोगा खाजनदना खोसनदना तौरकाना सिक्योरिटी अखोय स्टेट की सिक्योरिटी फोर्स IRB मफमदुदा थाजन करे हाना पुलिस अमसु मनाक्ता लैबनी अदुगी पुलिस का गदु हुजिक लोइना थिगतपदा याउरी अदुबु कैंपस मनुंगदुमक्ति नते अदुना कैंपस तुकी तानाबदा लैबनी अदुना हुजि अदैदा एक्स्ट्रा पुलिस थाजनदना खोचनदना IRB थाजनदना अखोय फजना ngak senra makha taba thoknabadi khoi tawre tawbudabu adugi thokiba tawdoktu yam sathiba inhuman toiba crime against the humanity sabotage karima tawrmagadi crime against the humanity ni aduna adugi poto ishona sanbidana numitu hujiki viral video du hobogi ai pradhan do ina haigani nang aina 15 August 26 republic nang mana pini tawrkan man tawrka thaihuraga labuk to thaida hora matung de sa ekhoi imphal turen yogdana lokta yogna tawbuni aduna honorable members singi concern do ekhoi siam serious in lawi sung soi dana mara lebe sing du fana no puthona khoi hona gani na mai thamjagi sa